Malo je planina u Srbiji koje se odlikuju prostranstvom i visinom kao Stara planina. Ona predstavlja pojam sa kojim se može identifikovati ne samo Pirotski kraj, već i dobar deo jugoistočne Srbije i ceo Balkan. Nekad je važeći drevni naziv ove planinske lepotice bio Balkan, posvećen zajedničkom pretku, srpskom vrhovnom bogu. U najviše i najživopisnije delove Stare planine može se stići iz različitih pravaca. Najlogičniji i najlepši izvor je put koji vodi iz Pirota. Tom prilikom treba videti i upoznati Staru planinu zbog specifičnosti reljefa i hidrografskih objekata, tradicionalnog stočarstva, zanatstva, bogatog folklora, svojevrsnog govora napuštenih kuća, zamrlih sela. Do sada ove specifičnosti privukle su pažnju samo istraživača različitih struka, ne i turista i investitora. Bila je i ostala samo usamljena lepotica. Na prvi pogled, Stara planina je uvek ista, a u stvari je uvek drugačija. Biva i teško prohodna, za vreme dugih zima. Tada prosto vapi za boljim i savremenijim saobraćajnicama. Sva je zelena u proleće kada počinju da žubore brojni planinski potoci. Cvetna je za vreme letnjih meseci kada naročito lepo izgleda jer joj je i sunce visoko nad horizontom. U jesen Stara planina je bogata padavinama. Tada se još malo preostalih stočara sa svojim stadima spušta u selo. Istraživati vrletna prostranstva Stare planine znači upoznati znatne delove slivova Timoka, Visočice i Nišave. Na tom prostoru spajaju se i prožimaju dva interesantna kraja Srbije – Karpatska Srbija i Balkanska Srbija. Stara planina je prostrana, visoka i geološki toliko složena da je zapravo mozaik stena različite starosti i izgleda. Sve se to posebno odražava na pejsaž, ali i na način privređivanja i života ljudi. Rečne doline i planinski prevoj omogućavaju laku prohodnost i pristupačnost ovim krajevima. Asfaltirani putevi su doprali do znatnih visina, te je staroplaninski prostor postao dostupan motorizovanim putnicima, posebno turistima. Razvoj zimskih sportova na niskim lokalitetima, izgradnja vikend kuća, planinarskih domova predstavljaju skromnu najavu velikog turističkog potencijala. Mnogi poznavaoci Stare planine s pravom ističu da je sliv Toplodolske reke od njenog ušća u Visočicu do Midžora najveći muzej prirodnih skulptura u Peščarama. Čudesan kraj i čudesna moć prirode. Ovako bi se najkraće mogao opisati predeo i kanjon kroz koji protiče jedna od najčistijih reka u Srbiji, Temštica. Teško se može i zamisliti koliko je priroda na ovom mestu zadržala svoju iskonsku moć, ne dozvolivši da se poremeti njen skladni ciklus. Oble litice kanjona, čije je podnožje vajala reka Temštica, uzdižu se i na nekoliko stotina metara iznad reke, kao goropadni čuvari tajnog blaga. Urbani svet još uvek nije uspeo da u svoje čeljusti dograbi ovaj isečak prirode. Inače, Stara planina je izvorište mnogobrojnih potoka i reka. Dolinama ovih reka vode asfaltni i makadamski putevi. Njima se sa planine ka okolnim gradovima transportuje drvena građa, a u prošlosti i značajna količina mleka, mlečnih proizvoda i živa stoka. Ovaj najviši planinski prostor poznat je i po najhladnijim izvorima u Srbiji. Temperatura vode od svega 4 do 5 stepeni Celzijusa održava se tokom cele godine, a pleni svojom čistoćom koja pogoduje ribama. Glavni planinski venac Stare planine dugačak je 90 km. Svi vrhovi su viši od 1900 metara, a kao prostrana kapa nad njima dominira Midžor sa svojih 2169 metara. Vegetaciju šumskih kompleksa čine listopadne, mešovite i četinarske šume. Iznad sprata šumske vegetacije, kao i na prostranim krčevinama, nalaze se poznati staroplaninski pašnjaci. Tradicionalno ovčarstvo bilo je osnova privređivanja mnogih porodica na Staroj planini. Njihovi proizvodi, sir, kačkavalj i pirotsko jagnje, bili su i poznati izvozni artikli. Sada je sve to prošlost. Sela su usamljena, stada ovaca sve ređa slikana živopisnim pašnjacima. Mnogo je razloga i povoda da se krene u pohode ovoj planinskoj lepotici, koja opija svojom izvornošću i čistotom poput planinskog potoka.